Deputy Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council, Bah Pynshngain and Syiem, haga sngi Balang jong taiew, Hiar jurip ka jingshakri, jong Iingkashari District Council ha Nongstoin West Khasi Hills, ka sdang treikam naduh ar huwei. Deputy CEM shong jingialang ru ki Ophisar, lembat ki Magistrate nalor ki nongiasaid an jong kane ka Iingkashari, sngap ka kaei ka jingeh, ki jingduna badan kam benle kerki no da ka council. Bah Pynshngain pintip bakane ka Iingkashari hadu menta kala bishar hadu arspa tam ki mokodma bakentup ya ki civil ba criminal case. Yau Deputy CEM na senrandi kong SB Laitma ibadi judge ka KHADC. Ikong V Maule First Class Magistrate Bah M.G Nongsiej Superintendent of Professional Tax Nongstoin ki Ophisar na ka Law Department bat kiwei. Judge WKH Khasi Hills Council kong Laitma ki Ophisar jingeh po Law Department menjuru po singgi iwan kang ne po Nongstoin na benda bang jurip iki jingduna yung kapur bang jingduna tax ni Salah TV by kapur ke jumlah hanya kalau formation dan semua jarak kuai, ini bagilah ini magistrate aman lagi district kota. Baru mga suatu mentah nai kong ini magistrate kami, bah kes kita yung mga aspatam ni. Kabut perdi lagu mulu yang manusia ni aku absen kes. Jika jualan ni hanya kalau naduh ban pej jika jingdon kam jingeh di kamera treikam. Kapur room bat kiwei kumjuru aja ini bat ki Nongstoin idon kam di ban kam tentang susu hingga nang bahkan pensuk na tentang kapur kumjuru negara tax kita idon kam ban berbahagia kan ini kompon nama idon kam nang bahkan pensuk ini nanti